very possible ukaria ukithitha cia exercise. Yes. Ndiro kuga protein, ndiro kuga starch. Yes. Uruga ta ngono uthembo ugitwangerekania bia irio biria tumba kutha tukiona nja cia tugatwira muga kethira protein igiki kethira I carbohydrate ndugire irio ja bibi kethira starch ndugire irio ja bibi. Thank you. Carbohydrate na starch ita ugali, uchere, chapati, ndoma, sweet potato, ikwa na ikwasi bya kawaida. Ici si kairo kirasini kionthe kia starch na carbohydrate. Irio ta chabe, mongao, nono, nchogo, nyama, ici cionthe si kirasini kia protein. Maboka tureta ta managu, ma spinach, ma terere, ma mchicha, ici cionthe cireta kirasini kia marafinjis kana maboka. Alafu roi rwa kawaida, ukanywa roi tu rwa kawaida. Alafu if possible ukaria ukithitha cia exercise anini mwiri uka reluctant. Yes. Tukeriria mantu jegi irio atwaririe thani mtu batere kuthirwe karia atia. Amenya kwe mtu umba kurea nkima mutuju nthe kana nkima ake. Alafu akaria roje kana nkima na nyama atithirwe na nyani imbi batere kuthirwe kingira kingi kithani nkime batere kuthirwe ingi kana inyama kana I vegetables kana nyani wetanyani. Okay, thank you. Thani portion ya kawaida, thani mtu kawaida healthy abatire kureka portion kanini ka carbohydrate kana starch. Ethro ika ugali, akaroma ka ugali kidogo. Ethro protein ta nyama, ta skuma, ethro protein ta maragwe kana nchabe kana dengu kwa tuika isi kureo nyingi, riu mpoka, riu matunda, riu maji. Yes. Kwa tuika portion ku no me control kare ugali nyingi kabisa untote faida ile mwirine. Yes. Tu arire kiri mantu ja portion kwa nto bomba kuthwa bakiria mwango kaiwa akunoga kana ukethira ntuku nora ntuku we bangi buga kurea rukira kurea thainya kurea tha mugonja kurea tha kenda kurea tha 10 kurea tha 2 no kethira inya kairi agukiro tuko kurea ntije kethira I healthy kana mtu abatere kuthira kiria ujanga na ntuku. Okay, thank you. Pande ubatere kurea every breakfast yoria ukare breakfast heavy. Every lunch ukaria of which till lazima ure lunch every lunch ukaria ka portion kanini na sapo ka make sure ukore 3 hours before utakumama. Yes. Niki kuna gitumi ya kure 3 hours. Ukore 3 hours ni ya mwili time metabolism na digestion. Yes. Ukore biwo 3 hours earlier mwili you either okay time ya digestion. Yes. On the other side kwa ntubomba kwithirwa bagikara gwakagita gakara jabatirite. Ukethira mtu na guchia ta irio bonene. Tije kethira guchia ta guku I healthy. Guchia ta nkurukia kithimi na guchia ta kuriko kwa healthy. Thank you. Guchia ta tumita fasting. No tumita intermittent fasting kana complete fasting kire ntuboma na bamwe. Ke fasting ikwithira kwina type nyingi sa fasting. Lakini the general fasting ila mtu waka can fast. No fast na bando karia poorly. No fast no karia kura the right portion. So fasting ira the right nira uka fast the right way alafu ure portion ire batire. Uka overfeed, uka overeat, uka repia kuria excess that is. Yes. Aya mbere tumaruka kirimantu jegie balanced diet atwaririe balanced diet kiriana banini no tunyabo imbije bathinga taira ugima na imbije mtu ambaire kuthirwa ke shape mtu kuma mwana munyi na kagita kamwe into healthy yetemoro na rimwe no one ukiruga into healthy indi gwatwika mwana atikwenda muga imbio mbakuthirwa gitetheria na tubati kurumira mbi kiri diet kana mirire kiriana betu. Thank you.
ana bani ni kwanjire winning ikianjire 6 months obati kuintroduce na mwana into bira bi healthy kabisa akura akimenya the tasty flavors iyo mbati kuria kuma wana monka ukura ikio mwana thaira ona akienda into sugary kiriana ti healthy thaira ona mwana akienda into sugary ikwithira ata introduce ro into bi kumare mwana kwa tweka twere na atwere area into healthy so thaira kona into bite healthy ta pizza ta chips akaria kirogo feed interview yes na nene tatumba kuthithia utetheria utubati kuthithia atire ethre mwana na iwo kumutekera care of kwanjiria unini ethre ni into bira healthy are kuma wana amenye into bibio healthy yes ethre matunda amenye healthy ethre pizza amenye healthy na ethre aka introduce ra pizza akikura aka introduce ra akira pizza si nzuri yes ti healthy onto pizza kabisa ti healthy into bira bi healthy bitara bi na kabisa haya mutegere ro TV kana ukathawe na kiurera na about 23578 ijiri ithatũ ithano mũgwanja inyanya geta kuraja nitucokerete na rwadi ruru nimekagitagate kuraja Wero TV. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Nuko
kuthogania gwita cukuru kienda kuthomera undagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa cukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bungi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane bwa Januari 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. Wewe ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Kiri uturo bwaku nwithara uri na iroto bia rujuru thongi na nikyo gitumi tukureterete thahabu yetu. Jojo ni mubango jo gwitithia kigina giaku ngugi na gwika muthitho kuringana na mibango yaku noko na maciara ja mung'ana jo mwanka 13%. Ni gutetheria kumenyera kigina gwika muthitho bwega na gukure kigina giaku bwega. Ni gutetheria wambiria education policy ya mwana igiciaraga o mwaka ukathomithia mwana waku utina thina. No ujuki investment package rega ciarana itumira iroto biaku kutherema na ikeno bikinyanira utina marando. No utonye kinya mubango ni jo retirement kana legacy package iria kagutetheria ukurune bwaku ukenera matunda ja withi bwaku arambecha chaku igakuritaira ngugi uri na theria mathuganio ni untu ni oibangire bwega ibange na thahabu yetu package narua kenda wagirithia rujo rwaku ni untu bonte tonkuruki turingire thimu narua kiri 0724114444 kana 0711103800 kana uriongere rwangirwa turarure akwe nagwe thahabu yetu package kuma kwa yetu DT Sacco. Save me today, I save you tomorrow. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Eje ni Wero TV.
Pega mutegero ru TV no twagweta na mbere kurumira ntito cheto turarira mantu jagiye kumenyera mwire jo to gukurukira bya korana mazoezi mbere tumaruka kire bya kora tuja ke mazoezi torire mantu jagiye ruje mtu abatere kunywa kiasi ke ruje rungana na nikigitumi kwina batakuthira mtu akinywa ruje. Thank you. Roi rwa mwire tuwa kilo irawe na siyo divide by 30. On divide the 30 liters yo kona isio batire kunywa per day. Yes. Aya niki kwina gitumi kia kunywa ruje. Organs nyingi cia mwire isienda ruje. Number 2, all sweat. Okeria okenya roi ni ruirira cio ithro wina dehydration. Number 3, okenya roi sana irumtoma okethra wina glowing skin. Number 4, roi rotethera cia kwithirwa kawato ni infections nyingi especially ke ladies. Ntuiro ira cio clear, kidneys ikaria cia clear. Yes. Aya tutonyena ndikire mantu jagie fitness kana mazoezi. Yes. What counts as mazoezi imbiumba kuga i mazoezi lazima mtombe kwithirwa agita gym gokiria chuma. Are. Mazoezi no to define na njira nyingi sana. No tutumire 844 rule. 844 rule 8 hours cia kumama. 4 hours ukathithia exercise, walk. 4 hours ingi isi utiara ista sianto baraba weto bisi baraba kurita tungu wetu wa nyomba. Yes. So mazoezi we time mazoezi ku skip kamuri ka skipping rope still mazoezi okethro kithithacia. Still baraba eta gym tibonze beta okire chuma kenda batwika mazoezi. So mazoezi define wa broadly ikaringana na ara mtu akwenda otoni mwere kana ikaringana na goals ira mtu enacio kuhusu mwere jwawe. Aya kire mtu rambuga atathithia mazoezi kabisa omba ko mwere ina omba kwanjiria. Mtu rota athithia mazoezi kabisa kintu kira kiambere abati kuthithia abati mbere asiere oni kwenda kwanjiria kuthithia exercise on twitithero is simple. No anjirie 1 week ukareka yo ringi. So every mtu kabisa wendi time kuthithia exercise no anjiri na kintu kira simple either ka walk kana kanjiria running kumasoka kana kanjiria skip rope. Iyo mbere kabisa ira basic mbere twita number 2 na number 3 na number 4. Iyo ira basic na everyone no afford on to take equipment ine yotumika iwowe na discipline yeku. Yes. Muga kuri na aja gutegwa kiugima mbuga ni daktari mbere wanjire mbuga type mithemba na ya workout no tumbije no mutethre na situation ageta gukwira na. Yes. Yes. But edra no shuku mwiri yaku kana edra teso shua obatere wita ki daktari wa mwira kukari ona edra ndi na pressure ndi na diabetes kana ndi na HIV kana thina ingi ukamwira undi na thina iji na kwenda kwanjire kuthithia exercise akwandikira exercise iro batire kuthithia na ikaita kana batire kuthithia. Yeah. Kurita ngwicia kimuchi kuthambia nyomba kuthambia into kurangu ewi exercise ya kungana ti exercise ya kungana no ntumtu kuthambia into akaura nguo amwira walk around 5 kilometers kana 10 kilometers akabuta kana wamwira skip the rope akabuta nyedron a very active nyomba. Yes. Haya antuko yinkona anto baki tumira mithembe mingi muno ku lose weight kwinto bikunyua kwe pills kana tonda anto bakomeria omba kugata na mbuga i mutatara juruko jo mwega healthy jo kugita weight na mbuga kugita weight rapidly okethero nyamweri jo mwe no gitire mbuga inya kilo 30 healthy ne kumenya kwe mantu ja mengi ja Ozempic no kumenya no tunyaure kirero angiro gima. Okay, thank you. Ke procedures nyingi cie kuthaisa ku lose weight onombue kibwa konyethro te mutaririo o baba kuthithia into ta Ozempic kana BBL no mbue wi shortcut
kibwa kwa deep down urambumba kwa device mto nkwira ureke mbere na into everything kira ke sugary. Number 1 ka kionda kira ke sugary, number 2 iri kwa active. Yes. Iwisi utethera cia deep down onto ka habit uka lose weight pole pole. Nyethro te lose weight atango. Ne take time to lose weight gradually lakini bando uka lose weight. Yes. Mtu no ethro aseke yenda tena ogima. Yes, no ethro singi lakini ute na ogima. Yes. Aya, nambuga mbere tumaruka mindset ya mtu kana ura mathugano jaku jari, how important is it gutigira wina fitness kana ugima bwega bwabia kurana utumbije, it takes a lot of discipline. Yes. Okay, kwethira wina discipline kebia kure take a lot of handwork. Kwira mtu taunyu example, kwira mtu taunyu nya chai na sukari akanyu sukari rengi thero very hand. Aya, kwira mtu menyerete kurea fast food, akare fast food no strain for long. So mtoto ukintu kiroba tio moira ni asie time pali eri kureka na interview mpali amethi habit. Lifestyle tumiwa ni habit. Yes. Aya, to kithirikiria mbugani mutungata jari kumba kwithiro keja na jegi fitness na dieting na mtomba kwithiro giukinyira ataga kwenda. Thank you. And to baraba kwenda kwithira bakithithia dieting and fitness. Number 1, ithira wina goals. Withira wina specific goals. Iro kwenda kuwa wenda kwithira totally wina kilo 80. Dena kilo 80 na ndenda ku lose 10 kg within a period of 5 months. Na teo bati kuthithia. Number 1, rekana na into kionza kira kina sukari. Ukare into na sukari completely. Irio punguza kabisa. Number 2, eria kuona portion ya vyakula biro kurea. Ethra ni ugali ukurea ukareka ugali kanini, ma protein ye nyingi, ma mboka ya maingi, matunda na maji. Number 3, ethra kawithara wina cravings sia into sugary sana, into biro menya substitute na into bio sugary, no ure jugu, no ure mbila sia pumpkin, sia kilenge, that is, no ure macadamia, almond. Interview no ure bia substitute kwithira wina cravings ya sugary kaita kakaingi. Yes. Mtu bakugwatana na ugekitha no kwenda kwajana namba na kitha no wejana services cia kubangira mtu mbuga diet kana fitness kana personal training. Yes. Ke uro kwenda kubangirwa meal plan. No ankinyile ke nambe 0713 tusema pole 07 13 282 555. Ochokiriri utureka ora okugia 07 13 282 555. Kana atokinyira ke TikTok account Twitter wa Coach D Wellness Club. Facebook bitawa tukadhambi Dolcas. Alafu ke in general ke the club itself then a club with a Flex Nation Outdoor Fitness Club. I offer outdoor fitness services every Saturday from 4 to 6 p.m. Tawa. Tukeza kadhambi. Thank you. Ni bwega ntubakona kaja kuja kwaranira bautu kirugima ni utongo gorobonarwe wija kairi na kairi. Thank you. Aya mutegerero TV no tubekira gatanta mubango jogima ni utonga ugorobonarwa mwanka kimwe kiu kingi kwendereka gitaga kega ibwega ntubakona kanya kugwatana bautu gorobonarwe mitagwantinya iri Kenya jo kari mubango jo ugima ni utonga.